Ibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza magingo aya ngaya tariki 17 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se kwezi kukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Yumva kuri izi mikoro ni Bosco umutaramu cyane in Region Info, aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi bimwe mu bikomeje kugenda bijya mbere hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 batangaje ko ibyo bashyizeho nibidakurikizwa batazigera basubira inyuma bava mu mujyi wa Uvira nkuko byatangajwe. Ni mu gihe kandi ibi byemezwa ko uku gusubira inyuma ko abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa 23 biri gukorwa kubw'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ibi koko byaba ari ukuri? Naho mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana biravugwa ko ubutegetsi bw'u Burundi bwavuze yuko gusubira inyuma k'umutwe wa 23 bikozwe kubw'impamvu zo kuba u Rwanda ruri gushyirwaho igitutu n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Nyemera rero tugaruke ku magambo akomeye cyane amaze kuba yatangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi agaruka ku bijyanye no gusubira inyuma kw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 igitutu kuri Leta y'u Rwanda ndetse naho iyi politiki y'akarere ka Afurika ay'ibiyaga bigari bigaragara ko iri kugenda yerekeza. Iba ariko haratekerezwa ko bishobora gukurura umwuka mubi uturutse ku ntambara y'amagambo ikomeje kugenda mu by'ukuri itutumba hagati mu banyapolitike bagiye batandukanye nk'uko byemezwa kandi bikagarukwaho n'abahanga. Reka tunyarukire rero ku bitangajwe mu kanya n'uhagarariye inyungu z'u Burundi mu bihugu by'amahanga. Uvira, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi aravuga ko itangazo ry'umutwe wa 23 ubarizwe mu rw'uruzi rwa Kongo ngo iri ryaba ari ikinyoma, ndetse agashinja u Rwanda gushaka kugabanya igitutu mpuzamahanga iki gihugu kimaze iminsi gishyirwa. Ni ibiki uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi avuga cyangwa se yagendeyeho yemeza ko ibyo 23 iri gutangaza cyangwa se ikomeje kuba yavuga ari ikinyoma? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yamaganye ndetse yivuye inyuma itangazo ryasohowe n'umutwe wa 23 rivuga ko ngo waba ugiye kwikura mu mujyi wa Uvira, umujyi ubarizwa no mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko iri tangazo ari ikinyoma kigamije kuyobya ibitekerezo by'amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yunzemo mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X urugwaze ari Twitter agira ati ni ikinyoma cyambaye ubusa kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio ndetse n'abantu bose bakunda amahoro. Ese koko ibyo Minisitiri Edouard Bizimana avuga byaba ari ukuri koko? Iri tangazo ryasohowe na Colonel Nanga ryaba rigamije kuyobya abarimo Perezida Donald Trump, barimo Marco Rubio, amahanga ndetse no kugaragaza ko hari cyangwa se kugabanya igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugabo yongeye ko ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa 23 barizwa mu rw'uruzi rwa Kongo ngo zitigeze ziva muri Uvira kuva bashyira hanze inyandiko ngo nta n'umusirikare n'umwe wari watera intambwe wa 23 ngo ave muri uyu mujyi wa Uvira. Bityo agashingira kuri ibyo yemeza ko kuba 23 yavuze ibi ni ukugira ngo iyo by'uburari ndetse igitutu kigabanyuke batangire gutekereza ku bindi bintu, mu gihe u Rwanda ndetse n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 byashyirwaho igitutu cyangwa se byari biri bubi hafi no gushyirirwaho ibihano mpuzamahanga. Uyu yarashimangira ko u Rwanda rushaka gusa kugabanya igitutu mpuzamahanga ruriho kubera uruhare ruri gushinjwa kugira mu ntambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo bityo koko kandi bikaba bigaragara ko aho izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ubarizwe muri rw'uruzi rwa Kongo, umuhuzabikorwa wabo Colonel Nanga ashize hanze cyangwa se asoreye inyandiko aba bagabo batongeye kuba mu by'ukuri bashyira igitutu kuri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23. Ibi byabaye nyuma y'uko umutwe wa 23 ubarizwe muri rw'uruzi rwa Kongo utangaje ko wafashe icyemezo cyo kwikura muri Uvira ku bushake. Umujyi bafashe mu ntangiriro z'ukwezi ko kuboza mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Muri iryo tangazo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zibarizwa muri rw'uruzi rwa Kongo bavuze ko iki cyemezo ari ikimenyetso cyo kubaka icyizere kigamije gushyigikira ibiganiro by'amahoro biri kubera i Doha, aho bavuga ko ngo babikoze kubwo kubisabwa n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nkwibutsa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze iminsi ihuje ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu w'iki Rwanda ndetse n'uw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Bahuye rero bagashyira umukono ku masezerano agamije amahoro, ndetse kugeza uyu munsi ari nayo ntandaro y'ishyirwaho ry'igitutu ku mutwe wa 23 ndetse na Leta ya Kigali, kubwo kuba harahise hakurikiraho ibitero byibasiriye ibice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo birimo Uvira ndetse n'andi mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ariko kandi 23 ibarizwe mu horo ry'uruzi rwa Kongo yashyizeho amabwiriza n'ibisabwa. Ibi rero mu by'ukuri uyu mutwe ukaba wemeje ko aya mabwiriza ndetse n'ibisabwa nibiramuka bidakozwe, igitekerezo cyo kwikura mu mujyi wa Uvira ku bushake nacyo kitazigera gishyirwa mu bikorwa. Dere mu by'ukuri 23 yavuze ko kimwe mu bigomba gukorwa abarimo Wazalendo ndetse na FARDC cyangwa se n'ingabo z'u Burundi batagomba kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe nabo mu gihe izi nyeshyamba ziraba ziwuvuyemo. Bongera gushimangira ko bakeneye ko ibi bikorwa by'abaturage ndetse n'abaturage barindwa, ndetse banongeraho ko byanze bikunze ikindi kintu kigomba kubaho, hagomba kuzanwa ingabo zidafite uruhande na rumwe ziwogamiyeho, akaba arizo zikurikirana ubuzima bw'umunsi ku wundi muri Uvira. Ariko kandi 23 yashyize amabwiriza n'ibisabwa koko. Irasaba ko umujyi wa Uvira ushyirwamo ingabo, urasaba ko umujyi wa Uvira abasivili n'ibikorwa remezo birindwa, ndetse hakoherezwa ingabo zidafite aho zibogamiye zo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, ndetse barinubira ko FARDC, imitwe Wazalendo n'abafatanyabikorwa babo batagomba kugerageza kongera gufata cyangwa se kugaruka muri bice mu gihe izi nyeshyamba zaba zisubiye inyuma. Ngibyo rero bigomba kuba bigatuma habaho ishyirwa mu bikorwa ndetse n'intambwe ikomeye cyane yo kugarura no kugera ku mahoro. Iri tangazo rije mu gihe u Rwanda ruriho gushyirwaho igitutu gikomeye n'amahanga. Leta ya Amerika iherutse kuburira Kigali ko uruhare rwayo irimo ishinjwa mu burasirazuba bwa Kongo. Vice Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Christopher Landu yavuze ko igitero cyagabwe kuri Uvira ari ikosa rikomeye. Naho Minisitiri Marco Rubio we avuga ko ari ukurenga ku masezerano ya Washington yasinwe mu ntangiriro z'Ukuboza hagati ya Kinshasa na Kigali. Christopher Lunda ati ni ikosa rikomeye, naho Marco Rubio ati ni ukurenga ku masezerano ya Washington. Ibyo rero urumva ko nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga byakurikiraga ibi bitero. Ku rundi ruhande umutekano muri Uvira ukomeje kuba mubi, ndetse umutekano uko urushaho kuba mubi muri Uvira ukomeje guteza umwuka mubi hano mu karere. Mbere y'itangazo rya 23 umutwe warizwe muri ry'uruzi rwa Kongo, Uburundi bwari bumaze gushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo mu nama idasanzwe yabereye umuryango w'abibumbye, aho ambasaderi w'u Burundi bita Zefere Maniratanga muri uyu muryango yavuze ko ku itariki y'Ukuboza ibisasu bivuye mu Rwanda byaguye mu karere ka Cibitoke bigakomeretsa umugore ndetse n'umwana w'imyaka 12. Ibi kandi u Burundi bumaze kubitangaza nk'uko byavuzwe na Zefere Maniratanga, bahise bongeraho ko ngo ukwihangana kwabo mu by'ukuri gushaka kugeraho kugarukira, bityo abenshi batangira gutekereza ko ibi bishobora guteza ikibazo kirimo n'intambara yari hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uyu yaburiye ko kwihangana ku Burundi bifite aho bigarukira, kandi ko bushobora kwirwanaho byemewe n'amategeko mpuzamahanga, ngo bigakorwa hashingiye ku ngingo ya 51 y'urwego rw'umuryango w'abibumbye mu gihe bwakomeza kugabwaho ibitero bise iby'ubushotoranyi, kuvogera ndetse no kurenga ku busugire bw'u Burundi. Ibyo rero igihugu cy'u Burundi nk'uko byavuzwe na Zefere Maniratanga agira ati ntago rwose tuzakomeza kubyihanganira. Ibi ariko bikaba bitekerezwa neza ko mu by'ukuri umwuka urimo uragenda ucoshwa mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuhavuka intambara. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira na 23 umutwe wa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bashinje u Rwanda kwishyigikira, byongere kandi mu ngenge z'uko intambara yakwaguka mu karere k'ibiyaga bigari ziracyahari, mu gihe hari hashize iminsi mike yasinywe amasezerano ya Washington yari agamije kugarura agahenge karambye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubu kugeza uyu munsi haracyatekerezwa byinshi ku bijyanye n'iki kibazo. Nk'uko rero byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, akaba yacishije rero ubutumwa bwe kuri X cyangwa se urubuga rwazo rwitwa Twitter, avuga ko ibyo 23 erutse gutangaza byaba ari ibinyoma koko. Ese koko ni ibinyoma cyangwa si ibinyoma?
ngira ngo mwumvishe ibyo tumaze kugarukaho ku bijyanye n'iryo tangazo ndetse n'ibyavuzwe n'abayobozi. Hanyuma rero reka tunyaruke turebe n'izindi ngingo. Dukomeje rero no gusuzuma ibikubiye kuri iyi ngingo. Ndakubwiza ukuri ko ibintu bisa naho bikomeje kugenda bikomera cyangwa se biba ibibazo kurushaho. Hari rero ushaka kwibaza uti se ni iki kiza gukurikira ibi ngibi, cyangwa se ni ibiki watekereza ko bishobora kuba byakurikiraho nyuma y'uko hakomeje kubaho amagambo agiye atandukanye, nyuma y'uko n'amatangazo agiye atandukanye. Icya mbere hari ukongera igitutu mpuzamahanga ku Rwanda mu gihe ibi umutwe wa 23 uba utabishyize mu bikorwa cyangwa se bigaragaye ko ari ikinyoma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bafatanyabikorwa barashobora gushyira igitutu gikomeye ku Rwanda, harimo n'ibihano bya diplomasi niba bigaragaye ko ingabo z'u Rwanda zikirimo gukorera muri Uvira ndetse n'ahandi muri Kivu. Ikindi ari kugenzura niba koko 23 yaba yarivanye muri Uvira. Abahuza mpuzamahanga bashobora kohereza abagenzuzi cyangwa ingabo zitabogamye kureba niba koko umutwe wa 23 waravuye muri Uvira cyangwa niba ari amagambo gusa. Hari ibiganiro bya Doha bishobora gukomera cyangwa guhagarara. Ati niba byemejwe ko hatabayeho kwikuranya kuri kw'ingabo, icyizere mu biganiro by'amahoro bya Doha gishobora kugabanuka bigatuma ibiganiro bihagarara cyangwa se mu by'ukuri bikaba ikibazo. Ibyago by'uko intambara yakwaguka mu karere, kimwe mu bintu bikomeje kugenda bitinywa kubera iyi ntambara. Kuba Burundi bumaze gutangaza ko bwiteguye kwirwanaho ndetse byongera ibyago by'uko intambara yakura ikava muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikagera no mu bihugu by'ibituranyi. Ni mu gihe kandi nanone bishobora kongera imirwano cyangwa se impinduka ku butaka. Niba 23 cyangwa se uyu mutwe ubarizwa muri ry'uruzi rwa Kongo utivanye koko muri Uvira, imirwano ishobora gukomeza cyangwa ikiyongera, by'umwihariko hagati ya 23 FARDC ndetse na Wazalendo. Hari ibyemezo bya n'imiryango mpuzamahanga bishobora kuba mu by'ukuri byaba imyanzuro ikakaye. Inama y'umutekano ya Loni ishobora kwiga ku bihano bishya bishobora kugena n'itangazo rikomeye cyangwa se icyemezo cyo kongera ingabo zishinzwe kugarura amahoro. Ariko izi ngabo nubwo mu by'ukuri wenda zakongererwa, no kuva mu MONUSCO zagiye zishidikanwaho nanone akaba ari cyo kibazo kugeza amagingo aya ngaya. Hari ibyemezo bishobora kuba byafatwa rero, hari ukohereza abagenzuzi mpuzamahanga cyangwa se ingabo zitabogamye. Ari nabyo twagarukagaho. Umuryango mpuzamahanga Loni, Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bishobora kuba ko bakwemeza kohereza itsinda ryigenga ryo kugenzura niba koko 23 n'ingabo z'u Rwanda byaravuye muri Uvira ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Hari ukongera igitutu n'ibihano bya diplomasi mu gihe binaniranye. Niba bigaragaye ko kwikura muri iki gice ari amagambo gusa, ibihugu bikomeye bishobora gufata ibyemezo bikomeye, ibihano ku bayobozi bamwe, kugabanya ubufatanye mu bya gisirikare cyangwa kwamagana ku mugaragaro u Rwanda mu nzego mpuzamahanga. Hari ukongera cyangwa se gusubukura ibiganiro by'amahoro ariko kandi bishyizwemo imbaraga. Abahuza bashobora gushyira impande zose ku meza y'ibiganiro, harimo uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo uruhande rw'u Rwanda ndetse n'abandi bireba, bagashyiraho igihe ntarengwa n'ingingo zisobanutse zo kubahiriza. Hari agahenge, kurinda abasivili ndetse no kwirinda kwagura intambara. Ibyo byose rero bikaba ibitekerezo bikurikirira amagambo ya Perezida Prito ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana, ndetse n'itangazo ryashyizweho akadomo na Colonel Nanga rivuga ko baba biteguye kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Nyuma y'uko rero uyu mujyi wa Uvira bivuzwe ko ushobora kuba mu by'ukuri ugiye gusigana nta numwe uwigenzura, hakomeje kubaho kwibaza koko niba ibyo biza gukorwa, ariko abandi bakavuga bati 23 irimo kubeshya ko tutigeze tubona iva muri uyu mujyi. Ibyo rero akaba ari ibyavuzwe nabo ku ruhande rwa guverinoma. Hari rero amagambo Felix Tshisekedi Tshilombo yaje gutangaza. Tshisekedi yagarutse ku bijyanye n'ibyo yavuze ku gisirikare. Ati ntabwo byari mu by'ukuri gusuzugura cyangwa se byari ugushyigikira leta mbere y'inshingano zayo mu kubasubiza icyubahiro. Aha yavugaga rero ku basirikare cyangwa se ku ngabo z'igihugu cye, ngira ngo nabyo twabigarukaho. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasobanuye amagambo ye ku ngabo. Ati ntabwo nari ngambiriye kubasuzugura, ahubwo nashakaga kwibutsa leta inshingano zayo mu gusubiza ingabo icyubahiro.
Ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi byari kuwa kabiri tariki 16 Ukuboza, ni ku munsi w'ejo, nibwo yasobanuye neza rwose icyo yashakaga kuvuga mu magambo aherutse kuvuga ku ngabo z'igihugu, aho yari yazise abacanshuro. Yavuze ko ayo magambo atari ayo gusuzugura abasirikare, ahubwo yari agamije kwerekana inshingano za leta zo guteza imbere ndetse no gusubiza ingabo z'igihugu icyubahiro ndetse n'agaciro bikwiye. Akavuga ko rero mu by'ukuri ababa barabyumvishemo nk'agasuzuguro haba harabayeho kwibeshya. Nibyo bitangajeho mu ijambo aho yafunguraga ku mugaragaro inama ya mbere y'imbwirwaruhame ngarukamwaka ku mikorere ya serivisi za leta. Perezida Tshisekedi yagize ati, iyo nenga rimwe na rimwe nkoresha amagambo akomeye imibereho mibi igihugu cyacu cyashyizwemo abaturage bacyo imyaka myinshi, si uko mba mbasuzugura, kandi rwose si ugusuzugura ingabo zacu z'intahemuka mu by'umutekano n'ubwirinzi, ahubwo ni ugushyira leta mu nshingano zayo ndetse no kwibutsa ko hakenewe igikorwa gifatika cyo kubasubiza icyubahiro bakwiriye cyangwa se kibakwiriye. Aya magambo ya perezida yakomeje guteza impaka nyinshi mu baturage, cyane cyane nyuma y'uko yari yavugiye mu gikorwa cy'urubyiruko i Kinshasa mu cyumweru cyashize. Impaka zigaragara cyane kuko igihugu kiri mu bihe bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba, aho ingabo za leta ziri ku rugamba rwo guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Abantu benshi bavuga ko ayo magambo nubwo yavuzwe agamije kunenga leta, ashobora guca intege abasirikare bari ku rugamba rwo kurinda ubusugire bw'igihugu no kwirukana inyeshyamba zikomeje gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri aya magambo yatumye habaho impaka, Perezida Tshisekedi yari yagize ati, igihe nageraga ku buyobozi bw'igihugu, munyihanganira imvugo, nasanze dufite ingabo zibayeho nk'abacanshuro. Iryo ni ryo jambo rero Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yari yatangaje mu cyumweru gishize, yongeye kuza kwitsaho cyangwa se gusobanura nyuma y'uko abenegihugu be cyangwa se abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagaragaye ko batigeze baryakira neza cyangwa se ritabashimishije, kuvuga ko gukoresha ijambo abacanshuro ku ngabo z'igihugu. Akaba rero yabisobanuye, avuga ko mu by'ukuri yibutsaga ko atabivuze agamije gusuzugura cyangwa se kugira mu by'ukuri ikintu kibi avuga, ahubwo yashakaga kwibutsa igihugu ndetse n'abanyagihugu guha icyubahiro ingabo, ndetse abigarukaho avuga ko mu by'ukuri iryo kosa atarikora ryo gusuzugura ingabo nk'uko byatekejwe rero n'aba banyagihugu hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yatangaje rero amagambo akomeye cyane, cyangwa se amaze kuvuga ibyo nakwita ibidasanzwe. Ninkubwira ntibidasanzwe wumve ko bidasanzwe koko. Patrick Muyaya amaze gutangaza ko igihugu gihangayikijwe n'iterabwoba riri gushyirwa ku baturage abenegihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri Uvira, n'umujinya mwinshi ndetse n'uburakari. Ubwo yagaragaraga mu bitangazamakuru byinshi byo mu gihugu ndetse no mu mahanga ku wa kabiri tariki 16, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma bwana Patrick Muyaya yagaragaje impungenge za guverinoma ku bijyanye n'iterabwoba abaturage ba Uvira bari gushyirwaho mu gihe bigaruye na 23. Ibi byakurikiye nyuma y'imyigaragambyo yahuje abantu bagera ku 100 barimo abagore n'urubyiruko kugira ngo bamagane ivanwaho rya 23 ndetse no kwamagana igitutu cy'abanyamerika ngo inyuma y'iki cyemezo. Ni muri video rero zakomeje kugenda zikwirakwira hagaragara abaturage bari bafite ibyapa ndetse bambaye n'impuzankano n'icyo twakwita impuzankano cyangwa se ibigaragaza ibirango by'umutwe wa 23. Patrick Muyaya akavuga ko ibi byakozwe cyangwa se byakoreshejwe abaturage bisa nk'agahato ndetse no guhonyora uburenganzira bwabo ku ihohoterwa bari gukorerwa, aho yagize ati, duhangayikishijwe n'iterabwoba riri gushyirwa ku baturage bacu bari guhura naryo bitewe cyane cyane n'ibikorwa by'u Rwanda binyuze muri uyu mutwe wa 23. Imyigaragambyo iteye ipfunwe yakozwe hifashishijwe iterabwoba ku baturage bacu. Ibi biteye impungenge kandi turatekereza ko bidakwiye. Ibi rero akaba yarabivuze nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa 23 zitangaje icyemezo cyo kuva muri Uvira wigaruriye mu cyumweru gishize, ariko ubuyobozi rero bukaba buvuga ko mu by'ukuri ibiri gukorwa cyangwa se ibyo 23 yakoze nyuma yo gutangaza
ko igiye kuva muri uyu mujyi bitari byo. Nk'uko Patrick Moya bivuga ngo iri tangazo rya 23 risa nkaho ari amayira agamije kurangaza abahuza b'Abanyamerika barimo gutekereza ku bikorwa by'agahato ku Rwanda, bavuga ko byabaye muri Uvira bidakwiye kwemerwa ukurikije umwanzuro wa 2773 ibijyanye n'inzira ya Doha ndetse n'inzira ya Washington. Izi zose akaba ari intambwe zateye zigamije kugarura amahoro. Nk'uko Muyaya abivuga ngo 23 mu by'ukuri iri kwitanga ku bw'u Rwanda. Mu itangazamakuru Minisitiri yanabajije impamvu 23 yaba yitanga nk'igitambo kugira ngo isubize ihagarike igitutu cy'Amerika ku Rwanda, agira ati ese ninde ufite amakosa, ninde ugomba kuva muri Uvira? Patrick Muyaya nawe yagize ati icyo navuga ku ngingo zashyizwe na 23 ndashimangira ko 23 yavuye mu mijyi yose yava ahubwo mu mijyi yose n'uturere twose twa Repubulika Demokarasi ya Kongo bigaruriye ku bufatanye n'u Rwanda. Ati hakurikijwe amasezerano akomeje cyane cyane amasezerano ya Doha, Washington ndetse na Rwanda. Mu ijambo ryaje ku kanama k'umutekano Karoni kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza ku bijyanye n'imimerere ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, uhagarariye Amerika Michael Waltz yavuze ko u Rwanda rwaba rukomeje kugira uruhare mu gutanga amabwiriza guha ubufasha inyeshyamba ziri kugira uruhare mu bikorwa by'umurasirazuba bwa Kongo by'intambara, ndetse abasirikare b'u Rwanda hagati mu 5 n'ibihumbi 7 kuva muri izi ntangiriro z'uku kwezi bamaze kwinjira kuri ubu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ayo rero namwe makuru aragezweho nibyo Patrick Moya amaze gutangaza, nibyo Bizimana Edouard Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi amaze gutangaza, ndetse naho ibintu birimo kwerekeza ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Reka amashimwe babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe. Jye na Bosco, iyi ni Legion Info, turagaruka amasaha ari imbere ubwo turaba tureba n'ibindi biraba bigezweho. Ciao ciao, hasta la vista.